روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبیم و در اینجا میخواهیم امروز با شما با چجانم تیار کنیم لگمن. برای لگمن خیلی که همه میدونند با ما همین محصولات لازم است: کارتوشکا، پیاز، پامیدور، برگلسکی و سبزی و این ما لوبی савза кам хеле чӣ карда будам, заморожить карда будам. Аминро гирифтам ай холодильник, ай морозильник ва гӯштанам хеле майда реза кардам. Дар инҷа боша роған мондагиём якумиро мекунем, баъд зуолаша мегирем дӯстони азиз. Ва як аз дар комментария нависта баргали не баргалски, охир ба тоҷикӣ баргали меша, барои аму баргали дар корай ба мо намхел. روغن گرم شده گوشت یکم بریون میکنیم، بعد محصولات رو ریزه کرده شدیم با نشان میتون. این دوستان عزیز ریزه کرده محصولات رو اینجا باشه. گوشت ما بریون شده، نکن من روز مایه لوا میشه یا بریون کنیم، بعد زولش میگیریم. این همش انداختم، یک بار تاو دادم، یک 4-5 minut بریون شود. اینو کارتوشکاش هم انداختیم، کم تراجیش هم بریون میکنیم، بعد پامیدور هم میاندازیم و آوشه. دوستان عزیز این همه پامیدورش انداختم، کم مکرد من نمک میندازم، یک کم ترک تفت میسیم با آب میندازیم شده. دوستان عزیز این آبش انداختم، لوبیش هم میاندازم بپزه چی اینجا باشه و چمازی زوالا میگیره. نه اینجا باشه زوالاش میگیره و چم چی نمیندازه، تخم نمیندازه، نمیندازه، تخم نمیندازه، میگیره اون که زوالاشه. نمک، آب، آرد. اینه فریزم در اوچه جانش یاردم میکنه. کی خانم اومد؟ نه دوز بسای نمید یاردم کسای خیلی زولش میگیره. خیلی با گرفته شد و نشون میتیم. دوستان عزیز زولا رو گرفته شده و چم اینجا 3 تقسیم کرده است. دوستان عزیز اینم خیلی میگیره در پاکت میمونیم، یک کم ترک دم میگیره. اینم خیلی اوچم کم ترک سخت میکنه برای خوش آمدنش، که دیگه رو نمیدونم اوچم خیلی میکنم خیمت. نه خیلی موندیم که دم بگیره یا اینجا باشه. نه جوش آمده همین لوبیاکای سبزه کش بپزه، بعد ایره تنگ میکنیم، زولا رو تنگ میکنیم و میاندازیم. دوستان عزیز اینجا اینم خیلی جوشیده، پخته، قریب همه چیش پخته و اینمی ریحان پرتفتون برای گوش برآمدن و اینجا ده باشه. چم نم خیلی تنگ کرده است اکه اوچما ده کار انداختم. نه دوستان عزیز تنو کرده شده اوچما خیلی آرد میکنه برای نچسبیدنش، میبره. اینجا بوی ریحانا برآمده است، میبره. سوز بده کرچه سوز چی وازی است که نم خیلی همشه برده. خیلی میکنم اون یهون برده میتونم میکنم. اینه دوستای عزیز و چم بریده. اینه خیلی چی که دستشه چی میگن؟ چی را دستک میگفتی نیره.
دوستان عزیز انک میاندازیم کم کم 2 زوله رو تنو کردیم تمام. من نمیرسه گفتم اوچم دوتاش بسای گفت من نه 3 تا بکنیم گفتم که 3 تا بسیاری بد میشده. نمی خیلی یک میجوشه 10 minut تیار میشه. اوقات دستی اوچه با دیگه اینه دوستان عزیز دین نان روز اوقات خب کد جوشیدن قاشق دوستان عزیز انم خیلی تیار شد از میکشیم با نشان میتیم. دوستان عزیز انم خیلی خوراک ما هم تمام تیار شد. با ما اشتیای تمام با شما هم اگر خورده است باشید اشتیای تمام. تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد. پاکه حتما انتظار شوید کنکورس را سر میکنیم دوستان عزیز. خیر تا ویدیوی آینده. Начинаем уже. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы хотим приготовить вкусный торт Баунти с кокосовой стружкой. Для этого нам понадобится 5 яиц, сахар 100 грамм, мука, крем, но у нас он уже приготовленный, поэтому вот. Сладкая вода, кокосовая стружка, это у нас по желанию. Ванилин, разрыхлитель, шоколад и какао. Первым делом мы должны взбить 5 яиц. Затем, дорогие друзья, мы добавим сахар. Хорошенько взобьем. Дорогие друзья, теперь мы смешаем в одной миске муку, 5 столовых ложек. Затем добавим какао и разрыхлитель. Вот. Теперь добавим муку с какао в нашу массу, которую мы сделали из яиц. И хорошенько перемешиваем. Так. Добавим ванилин и перемешаем. Сейчас я еще наверное. Итак, дорогие друзья, вот такая вот масса у нас должна получиться. Теперь мы должны немного добавить в пергамент. Теперь отправим в духовку на 25 минут при 200 градусах. Итак, дорогие друзья, вот такой вот корж у нас получился. Теперь отправим второй корж. Итак, дорогие друзья, теперь добавим кокосовую стружку в крем. И хорошенько перемешаем. Вот такая вот масса должна получиться. Итак, дорогие друзья, теперь добавим на корж сладкую воду. Затем добавим крем. Итак, дорогие друзья, теперь поставим второй корж сверху. В баню, чтобы сделать глазурь.
Вот такой вот торт у нас получился. Всем приятного аппетита и до новых встреч!